Procuraduría General del Estado Xanguina Janiwa con única Hutkawaikiti empresa eléctrica Guaracachi Toquina Sasinwa Uñancha Pukamakipan Janiwa Huilsu Kamachi Pukaya única Hutkaspati presidente Morales Pajinjirita Sasinwa Kanan Chapkaraki. Alemania, Argentina, Ukamara Koyasu Marcasapeham Tapharkiwa Askinihama Irnaka única Kunkencheña Ukamata diagnóstico Uñakipa única Uteinta cardiopatías congénitas Ayukanaka Toquita Unakaru Askinihama Yanaptañataki. Estudio yakata uñenche y nega jalencha parakiwa cárcel esta tipo ñutanakana kumarki cuarteles tokenikana utshispaya siwa tortura ñanka chawna kayuka matkama okahan walta una kampi chikancha y marca chirina karusa sino ayati apjaraki Chukiego marcana con un tapatja yakepa provincia tokenikana uywana kawaji waraweraki ukamaki panaja gobierno ksaki nega hamta parakiwa informe uñenche una katokaña ukamata yanapta una kampi marca chirina karu chikancha ñataki El Salvador Uxanquiri, embajadora Makirpirina Jihuatapatja, Ministerio de Salud Uxanquiri, Gahamta Parkiwa Yakatauna, Chicancheña, Clínicas con Yutanaka, Arukamata, Gahamoltauna, Gahamapita, Hansen Yapataki. Cochabamba Marcanja, Urcupiña, Haya Punchau y Toquin Janiwa, consumo de bebidas alcohólicas, Umaña Winteneka, Alja, Tacanitza Sinua, Killacoyuk Sanquiri, Pekenchina, Cajayati Abjaraki. Galicia Caja Marcanja Barco turístico Kawaninampi Nakantata Katasuera Castijan Walta Unikampi Chicanche Yawai Paspa Marca China Karuhanaski Ukichawinaka Uñanche Asina Ukamara Kinyanka Chawina Casare Asina